Bog svima, Booster trgovina je za vas pripremila još jedan simpatičan video. Ovog puta izabrali smo firmu Agilite, izraelska firma koja radi vrhunsku taktičku opremu. Izdvojili smo nešto iz njihovog novog asortimana, radi se o nosaču ploča Sub-Zero. Sub-Zero ima svoju, ajmo reći, nekakvu platformu u K-Zero, znači to je njegov prethodnik. Kod K-Zero tu su nekakve te, ajmo reći, teže, jače i veće stvari na njemu, dok su kod Sub-Zero išli da to maksimalno srežu, da je to nešto što je onak dostupno za brzo oblačenje, brzo djelovanje i u biti da vas jako ne opterećuje. Šta su oni točno tu napravili? Krenut ćemo od nekakvog gornjeg dijela, tu su same naramenice, možemo vidjeti da je to kod stare varijante ili kod ove, ajmo reći, teže varijante kao Zero, da je to su onak malo deblji, na malo deblje naramenice, kod Sub-Zero to je srezano na ono osnovu osnove. Naravno to je podesivo u više stupnjeva, unutra su stupnjevi navedeni, a opet stvarno dovoljno čvrsto i onak stvarno ulijeva jako puno povjerenja. Sama unutrašnjost nosača ploča je kod K-Zero skroz mrežasta kako bi tijelo moglo disat. Tu su to malo ipak radi nekakve čvrstoće da samog držača ploče unutar tog džepa napravili djelomično mrežasto, a opet dovoljno da vam se leđa ne znoje, da ipak dobiju tog zraka. Tako je s jedne i sa druge strane. Prednja strana je praktički ista, jedino što je zamijenjeno su znači ovo bočno remenje. Kod Sub-Zero su to izveli po meni jako dobro, sviđa mi se. Radi se o tome da je to opet jako podesivo, u stvarno više stupnjeva, da se podešavati u više veličina. S prednje strane je tu recimo ovak jedan velcro koji na sebi ima mole sistem za recimo nekakav spremnik, ne znam, bilo kakav džep, montažu, a može se vrlo brzo pretvoriti u varijantu na koju se stavlja kopča za brzo skidanje ili ti ga ona quick detach kopča. Tu su dva džepa, AR platforma, rastezljivi, naravno prate kvalitetu koji recimo pinceri od Agilite-a, džepovi za spremnike, stvarno vrhunski odrađeno, jako precizno. S jedne strane, s druge strane ista priča, također dva džepa i mala mole platforma. Jako je lagan, jako je onak, kad ga čovjek primi u ruke onak izgleda jako smiješno, a opet kad ga se osjeti pod prstima vidi se da je to stvarno kvaliteta koja tu nema se šta pričati o tome. Znači nova varijanta Sub-Zero Light, firma Agilite, eto, nisu razočarali ni u novom prsluku. Hvala vam puno, eto, do gledanja, budite lijepi, pametni i veseli, koji inače i do gledanja. Pozdrav, bok!